Ya izoba nkeri eshaha nkeegi nituba twashikire aha kandi nizobwire zo shaha zareba hindugire butosha shahina z'ekiro aha izooba rya Sande. So ndi Beth Komujuni nashemerwa munongo kukwakira n'okugira ngu washyikireho haza eri izooba tinaza hare naguma omu rurembo noma Biburi negira ngu mutaruga omu rurembo mbwenu eri izooba narugumamu ndi omu rurembo rwitu rwa Mbarara omu Rugazi South Division eya Mbarara City kandi omu division eya Kakobo. So natayayira omuntu mukuru omukazi omwezire kyenkwatabuta omuntu ogu akabaho omushomesa yaba kansila omu bitongore nka Taso nka AIDS Information Center mwene n'omuhumuriza or professional kandi tiyakomaho yaba na politician. Naija kuba natugambira na n'okuyebembire abanyarugazi aha division na n'emyaka yamazire n'ebyakozire. So omuntu ogu nayetwa omukyara Edith Mwebaze aina amazina mingi mbwenu nyenzire ngu amazina agakurataho agatwegambirira mbwijwire reka mwakiriraho nakwakira. Nabashemererwa abagenyi banje abaraga TV West nehinda itukunda munonga na Radio West nabashemererwa munonga amazina ngago mazina nyina amazina mingi kandi gakankuza ndi omukyara Edith nangwa tatakanyesire Edisa konka mbwe natamu rujungu naba Edith konka ha papuro ko handikise Edisa ninga Edith Mwebaze rucwere nerya tata kandi eryo musha wanje nebirukwisha. So ndi Edith Mwebaze rucwere birukwisha. I see. Mbwenu takashiraha kugira izina rya birukwisha katubanze tukoma hari Mwebaze rucwere rero birukwisha naija kweyongeraho bwa nyuma ntwenda kumanya wanyu ewazirwe abazire bawe nbahi ukagaboza ozirwe na mwaka ki we bari munonga cyara Beth Komujuni kazarwa mwaka ugwa 1996 nizarwa Shema district hata nibigenda nibihinda hinduka ubwiro bwegombo rekeri Kigarama konka tukaza Shema municipality. So turiyo mu wode ya Rushozi sero nibageta ha Bugamba deni omwode ya Rushozi deno mu division ya Kabuye division ndiyo Shema municipality. Hatoko niyo nazarirwe konka kandi tiyo nakurire hati mzee yakarondemera makapa kasa arikutorondera school fees ogo mzee noha omwamfene cancer chweri. So omwamfene cancer chweri akariyo murokore nangwanye bakuza kunzara bakabarokokere na mama bakari bamwita Rusi bakinje makonka na wije yabarchwere abo kuba bakagita. So hati mzee yagumiza munarondemero akayishomeso bombeki yagumiza mariyo mombeki aha muheru rukumeru wenda nkaga n'eshatu yazo mwishomero bakwitabwira Nyange Garusini ya secondary school yaza kora kuyashirokwe yatandika nayombeka nango bakabeta ba foreman nakora repairs konka ha muheru ija kandi yaba promoted bampubwa kota master ko bamuhiro bwa kota master emirimo muzeye akana gikoraje kandi akariyo mwesigwa ahabwo kurokoka abo kuburengiri hati nitwe family nho ya shiftingire akatutabwira Nyange niyo twakurire niyo nashomire niwo mwana wenka ninga harabana abana twazarwa abana 8 konkata itugambira turi abana bashatu ukori yo mwana wakanga kandi yo mwana wa 5 atabandi bakarugomagara genseje aboja bishimukama abojo tukaturi abojo abishi twatiye abishi bashatu abojo batano mwene hati murhabana banga aturhabana bashatu. So tukurabwera Nyange bagenzi babo bakakura bafi bakafa bakuzire ninga bakafa in fact bakafa bakuzire umwaka ariyo mahe numwe yaferire undijo first born with bakamweta Emmanuel Kojo akaloya nangogwa akagwa heru konka stili twamureta twamuzika undijo mukuru wanje nawe akafa 2017
kanashurwa rwampara ine n'abana bakuru Peace bino mugisha kari omburizi wengera kaine ne kanisa Pastor Peace bino mugisha owa Rugando Healing Church so ogona nawe n'ubwafire ndangwa hahobwe obwiri deni omushiki omuto nawe akashurwa ko witu nawe ije yafanaza arabarongo hatwasigaraho bake ati banyanyaza baroho ari omucyaro niyo bari gukoresha ombishiki niwe nkogumireho na banyanyoko babiri na banyanyaza babiri. Okay, so wisha washoma wajyango ukashomera Bweranyange primary ningasini hata kushanga twabitura Ubweranyange primary ke turi mu kibuga ndango yinyuka atani cyane no munasari twatwineho nasari katwineho nasari bashomesa banje nimbishwa Verna Rujoki akanshomesa mu nasari omucyara kikuri kanshomesa ho mu nasari ndeno natandika primary Bweranyange primary namari imyaka mushanju aha muhero naza Bweranyange secondary nayo nashomera imyaka ena ubwirobwe HSC sikazi tarhona so Bweranyange ketine HSC Bweranyange ketine HSC naheza yo 1976 gatandika 1973 senior 1 1976 naheza senior 4 hata nazo mbushomesa naza Canon Lawrence neshangwa heje emyaka yito Canon rondi shomero niyo banyesere Canon Lawrence eri muri lira hati ningeri yo muri lira city omashomero gona gabire garhabwe nchi washazireho kuzarira kandi gakagarahi grade 3 colleges ekeri iganga aho mshija wanje yashomiri endije keri ejo Canon Lawrence endije keri Shimoni endije keri Ngora kunu yo mu Western akatari yo grade 3 college nkeza hati eziri nkobutuzi so wazarira nazarira emyaka ejebiri niyo wabohire choice ninga bakaba kohereza hibayena bakaba kohoreza otine na idea nangwa bakagentaho akaruho private they were not private, they were like day schools za Kororo SS za Kampala SS konkori yo koraro mu hostels ninga naye erevo so kubanyeta yokwe muze yabireba akishikanje maze karazo mu hostel principal wa Canon Lawrence aka reverend katurebe ariko urwo witshema agira tumbwene kandi gendo wa reverend ariyo rukumanya basekeryeje emwe rukurga Kampala erukugende kiro erukuzalira erukutwara college tukurabatira New Road ngogo muhanda gwenyine Karuma Falls yakusiga you go the following day bas obwe mukamukera shazinga kunu yakurga kunu kuza base ezo zikazigende kiro sikasimbara nkashahi 12 zo mwabasyo muhika kigumbokwe muri ya sapa nge nam crossinga Karuma then hatu mu rugo mugwaguru kiro cyo so kuriya mukamukaye no bushesha twikaye no bushesha nango keketaritirinyi okekera ka mudini tirinyo ko nkaraba yukana kandi ndaba indukore mirimo yanje so turaba ka mudini tuyeshkariro musite hati ni site manyaburi kerira town aho haka keso kata mutwe hariho distance kuza Canon Lawrence hariho St Catherine Ejon SS hariho na Dr. Bote High School rero tuzayishomero kunkankanye n'abanyankore bingi emyaka ebiri kutwabentu hendera 1979 orutaro rwa mino rwataha wahereze gukora ikizamu cyamuheru tukataka kikozere tukatwaheza school practice yamuheru ikizamu twarwe tutakikozere fact twaturi yabafu nyondo kahona we mirundi mingi batungiso abarango abantu bareba batyuta kamur safe kukirabara abanyankore omurira tukatar safe abo kuba abamine bakija batwarana hati tukira abamine
abarango leta rono rutaro kurwahirize kwa then bakandi baronda ki abarango bakandi baronda kuna ni education officer witwaho akaba kandi bajyangwa related na mkamini ukomsha bakamwita karabo mu compound yitu bamutera amasasi turiho tutuntureba batutwara uko mukishaka twagumayo eco mu gishombe ningo murungi principal wita katariyo eco nacyo hino kucyamu ya mbere hatu kutwabe turyaho batugira ngo manya bakwata Kampala hatu twagira amasuku to bakwata Kampala baza kwija batutware okwaito ntungiro ko atagenda nakatambara ukukora ukanaga kandi ukoreba ngo uriyo mufu obwire bubona hata okwaito ahungire twahungayo na tuyuta witu akariyo mukakwa hata barango nabo batawoningi ngwimo abaje shereko mukakwa tuja kwija kumwakira atujya to kumukakwa baza kumutwara twena batutiri kandi batuja abanyankore twaturi bingi of course abanyankore abaganda twaturi nka 100 kashe myaka ebiri so hati abatanzania bija babatukire batsavinga nyo nangwaho principal na waba yagarukire nko muntu wabe na rugo witu aje inevani yo kufura abantu be akatarona migugo itu abentu pakira nanye nkakishikaro cwere hacha titemba vani tutahi torgayo tutu tujantu bugana abasirikaro mihanda bari nke binyansa road blocks twahikire Kampala twaruka so muta Kampala ninga mwabani yo mwagumira kimwe hatu Kampala hakahabirege Kampala bajikwasire urutaro rwahwirege hatu kutwija tutandika kushomesa batwemeramo then in the due course tukore exams ziriye zitarakoze za theory masireta tuskora hari ya Bishop Stewart egeno shute keta kabiri zikabashango mbyanga bitu turagarikiriyo twazikora nazika natunge barayangiye ubushomesa bwa grade 3 naza menos school hari yabampo murumo natandika nashomesa obire bwanya hakaro za graduation za graduation zikazuru nyekereza hada chikeji tubanze twahumura korokaye mukahumura turi ya program reba hindujire kandi umjenyi witu no mukazi no mani nkunda kutaya isaba kazi konka tubakushira akanyamunonga so mbwena hindu kumureba mpura nashemero munonga mbwenu umukazi werizoba no mushomesa kazi kandi no muhumuriza kazi kandi no omubyo butegeki natora ho butozi mbwenu no muntu bor area yona eyo kwataho kandi akafutereza je so reka tugumize munawe aha program toragirira ku graduate kandi uko ndoza yoto uriyo ndagwayo kandi atwargayo utikandi garkeyo okuye cyo mu gisho murungi kandi rirankija nazayo nijanda nazo ndukore imirimo yanje transcripts mukazitunga mukamushango ministry mukamugaraka yayisho ministry ibintu byana bakaba bicebera uzetunga grade 6 certificate yawe utunga registration yawe amheri bijabagaraka baku supervising abaconfirminga nangwaho nanye kwezi kunconfirminga bataho nemero mwendije ya headship yona kwa interviews asinga confirmation ya headship yena ho municipal school nona irba koherizemo mbara municipal school washomesa heni yakenga hi mbara municipal school nkatandikiraho 79 kargaho ka ordinary teacher na shangaho mshijogwe akari deputy headmaster mshija wanjogwe deputy headmaster ordinary teacher nango mshijogwe takenzire mwe taka relationship tekatandikire hati kutuba tuyo bata transfer hati kandi banta sentences umushija nyo musuko municipal tukanywine na ni mureba like any other teacher nzankai sentences kumba sentences ndi umushija kandi na ntayayira ntinyose
ebyo kushwerwa tibyo ndumu kashiku yatayaya ine kiyagamba aine kiyagamba nyoko nkanamugira nti nyo nyenda kusa kushoma tinyenda kweyongerayo kushoma in fact nkani nganshomere kare konka amashomero gakatuburira ntumwena hati mpurire ngo hariyo Center for High Education aho mu Catholic Social Center tinyenda kutandika kushoma atente in fact ndikumugambira nkana atandikire konka nkani nshoma nabo jamina nishomesa nabo St. Helens so St. Helens kunsa yokwe shanga yabishiki bagwira amahegashi ojo bamureba bajanga ushogo mojo nandaki tibitu bantu mwe kano mushomesa kara hari yakano grade 3 tichankanye ntungunanda kunshwera mawe ntwashira abo mushomesa ngarike nshorwa mushomesa ai bambe gwiti suhagwe wakabo mukito tiyontoronda bashije batuburire iwambona anti nyo turiyontushoma nabina ni shoma nabo ni kibishwe so one time kutubanturga kushoma twaturgaye kiro twayikartindo uru rwangaro mwenda tushanga road broker abasirikare banyemerezaho bagambira abojo ngo bagumize mbagende otyo abojo bakureka abojo bandika iwa abasirikare bajya ngo mugende kandi ogumaho so banyemerezaho kwawe dakikanche hije motoka nosheketeri ya mukamo wabo ndiho hantera nkwenda abojo baransigire ikibirankirukamo oyambuka nyambuka kumpika yontebeza abanywani banje ngo tukakugambira ngurga byo kushomaza kushwerwa ko mujo naho no nakomere abojo ushira katwire na insistinga ninga akatayaho kace insistinga ate abojo banje to kwija ko base mishomweji mushiwe girgeho ngo abandi kabata kushoma inoza ikushoma imishoma tanagire ikora mwabitwazo mbutongore twatombutongore umushija yanyanjura yazo witu batwingira twaza hariya All Saints twagitwa izoba ritu ryo gitwa ka 2016 byo ko kubanza rukume rwenda kinana n'ibiri onka kankubuza okagitwa nogwo mushija habo kwenda obukumi ningo kamukunda hato mushija ogwe ntakagire St. Helens akari umunywano wanje nkabari yabina ni shoma nabo so nyoti ndashwirwe lava nyonka shwirwe friend konka wakana ijank arkwenda lavu so ate nakuriya na mwero kwaminga ke friend unasigire nkahi ahina shomera ahina beni nkora so hatkunde bayaba serious ndabari yabo babeno banjanga bitumushikazi ko kushwirwe ndabojo banywano banje ngo nimija kwatera road broker aho kandi twija kutasa so ikintu cyayekora na mutwaro witu namwanjura banywani be bamushendekereza ina banywani babi yabashomye nabiganga ariho mwami kateshumbwa mukurwa katesho naribo kashoma na wiganga ngo bene group yabo yamani no mushija ariyo mu wanamo ikizimbe cya namo mwami kamuhangire Reverend Rukundo so umwami kateshogwe yagamba ugenyi bwitu izoberyo bakana batujya ngo hari ikinyonyozi kizakorwa mu iguru kitwite otyo konkito twatujyo mu katimba izo ariyo bugenyi mwarinde kinyonyozi twarinde kinyonyi bakajya ngo bakikagwa mu nyanja meno sose kora bakaruhoro hatu wahika uto kubasa kucikeza ngo mwe twakorire mbaga twakorire mbaga yitwaho deni umushija wanje ayino buzare no mucyara wa Karoro ni Shento so hotel ya Western ekeri ya Karoro yateke mbaga echwahiri chona nyoni chona ninyenda ngo nkwatero mutawuno ho mwaka bantu ho natandikire echwahiri cyataho bugenyi twariyo bugenyi okufa kwabura mazima hazaho umushija wanje tena ujya ngo akare deputy hato haba headmaster bakana bamweto mwamitofa tumwesije konkara hanga mu icumuro kirunja kija yafu hatu bakija bamuha promotion bamuha education officer obwire bwa UPC so mushija hati yaba acting head teacher hatu katuyo munje mpango
ya head teacher numwo mugore bamutahize. So kuwagire kubuza je bwa nyuma y'obugenyi nk'aba science bakajya ngo eco kinyonyozi kikakira bakajya ngo ikinyonyozi eco kikakira kwija konka ba science bakidivertinga kizo mizi mbwe nizo beryo bakakina gumyanya ninga kikagwa mu rwizi abakikagwa mu ocean abakikagwa mu Atlantic Ocean abakikagwa yi owa Indian Ocean nakunu yatshirize bakambagamba konka komere bakagenda ngo bafero wabo ukatusa uzando kwagize ngwense neho bakagaruka babikoma bagaruka twaza municipal school mwakora ubugenyi twakora imbaga umuhoro twatahira umunju yitweje head teacher tofa yatufunda education officer akamukuzo bamuhirenjweye naho kari umunywana wita munonga go mushija tofa mukama muhe cyumuro cyurunje abo kwara abana be abayemeriwe umushija wanje so twabaje munonga kumwaheza mukama abaha abana bangaye mukama yija yatwereza abana bana yatwereza abana bo baro nibingana cyane bato nabakuru wabire nyine nkuru umwana wo kubanza twamuzara 1983 umwana wo kubanza mwamureba hwaha asa mwikirize konga tarashomera angaka kundo kushoma tutakumanya ngo umuntu wo nihisha kuzamwe ikintu kindi yashoma secondary yasheza mbara secondary ije aza Hortagarama yashoma mechanics atamuheru twaranguta kubasagumizamo sogo no mwana witse tumwinaha yatungo burwire bomutwe twija twakurasa aho ndijo iyani musinguzi ngo yashoma yahiza makerere yashoma urban planning emirimo yabura then ija mastering mu marketing akwa katungo umurimo mukoka yakora Pepsi yakora umurwenzori hata nakora teju fruit juice soroti ni yakora aine no mchara nabana then twija twakurasa ho mushi bamweta rucu twino muchi kuna wayi no mushija shwirwe nakora n'ikitongore cya LG cy'abahindi umwana wo akakunda abahindi akabona umurimo gwa banka yagaruka yagurekura mkcb yagaruka mbahinde be so ni yakora ninjira bamukwataje ninga bina kasente tinkubyetegereza then twakorasaho bucura Rebecca atwine nawe akashwerwa ni roya ugakashomalo ya masteringa ya Tanzania ya masteringa hata nakora president's office ka principal legal office umuntu corruption unity konka twayorra abana twine kai twayakire bakabara bana iba municipal school ishe barukora umbanka umwame matojo abana abo ishe bo kuyafire na inabo kuyafire nyenabo akari umunywani wanjaho kandi nyondi yo mushiki muto washwirwe yaje atkonka abana banje aba tabana nyoni nja kubareba tinyene sente uniza kubahera konka you will connect abana nibija kubaho sabana abo nabo bakakora umukayito nambwene bishani byabe nabana bana umushiki umwe tukija twamuhingera n'abanyabuzare babo of course yashorwa mbamatembe hata na lecturing Bishop Stewart ariya PhD ibana wine PhD na lecturing makerere ndeni umushiki ndije akakora tabona we yaheze kushwerwa nakora ukazo ndi n'abasigaza bari mu cyaro nabo bakashoma bashoma technical institutes baguma mu cyaro niyo bakora imirimo yabo abo kwishe bakabagurira kibanja cyangwa rubaye itara bariyo then of course naba babanyanya z'abafiri nabo tukabakuriza mu kayito ngwe ntatinyo kuba mubuza abana biological bana konka abana twine bingi abo wibanya abo witu abanywana banje kandi tubabo bonka neje mirimo yinakozere mwejo abana nibinja binakwasara mukono mbwene ndijo kakoreha abo kube ko gambe je mirimo yona itwentumanye obushomesa waraga municipal za Herenzi haba hoki
hati naza herenzi hati rukumi rwenda nijana bampo bwa deputy head teacher mbara moziremu Nyamtanga moziremu nakora n'umwana murika nabo bamba karugomagara genseje hati kunabire ndyoko nyekereza hada kikeji tubanze twahumura so ngenda nkoro bwa deputy headmistress Nyamtanga moziremu 1988 kumba ndiyo announcing upgrading courses kakoba NTC na NTC zona izabeziri kashikana binkundo kushoma abana kana bazire kabaho kwiro munda cyo nzayo kakoba ni applying nkora interviews nzika tukaturiya abantu aba makumyana tuzakose diploma in secondary education yego tukishoma nangwa kutuba turiyo batujya kandi haza kutandika university ngwimo mbe mgiye rwentanga none rebyanje ko byabire biguma kandi byoro batufura batarwentanga kutuba turiyo ngo university tekije ngumgarike kakoba tuzayo Manuel Karoro no yaba director witu tushoma tuheza imyaka 2 tujya bashomesa ba secondary oshomesa hi mbara secondary subjects chi nkani shomesa history na RE na music shomena na music ati nzambara secondary nshomesa nango bampana appointment hati kumba ndiyokwe njanti bito wakutandika ishomero bakana baturaza mu majuga hari yakara hamaju nkamuzigiti karo mushija herze kufa bagenda asigire cyo cyango ngambero mucyara nteki kiju kakirdati dinche yera nkata munasari atkano tatutambira kiju nche yera Jona hora kar headmistress witu echapa nchitera nzanya mtangane yabe ar printer kore bitabo byanje ntandika ishomero barukuyeta bati Jona horo nasari school ishomero kar kindaka teneri ya wini na iketa kabe preparatory erinda kari yo mchara ubona kashoma no bwera nyange keti atandikisha no mukebeni nawe mukama kamwiho magara gense nawe wampi encouragement ntandika muhara wanje omuto niwe abari head girl Rebecca tutandika ndonda bashomesa mbataho hatukuma ndiyaho hari abana binabenshomere nabo Bishop Stewart erikakoba NTC bija bangira ngo bitu wamanyanta ngo ko hari ekitongore kizere nbakita taso ngo hari emirimo twonke emirimo eriyo tukashinyuka ngwine ngo icyo kitongore nshobasa kugera sente ngo kandi sakubanza tu volunteering sheshika banyitapo tukane ninja kuzayo ndebi no ma secondary no tine lessons all the time so kumba free ngendo mwirwaro so secondary ko takageraga aha payroll secondary bakabanya pointingire by the way na payroll nkanagire so nzayo kuriya omutaso mbareba ringa kandi ngarko mushomesa bwanje so bampandika batumbe amazoba kuturije ku volunteeringa hata hamuheru bataho advert eba intano nashaba tubakwenda bashaho bakani wenda social workers teachers kubuza ito tubatuchebire katuriyo tukora voluntary waka owejo wake kerie heimwa bemukora ati voluntary wake to tukora yo tukatwumvisitinga barwiri deni tupamane byo kuriye babino babagabira ubundi tukomane mba iba bahandikira tukoma babahandikira tubahereza aho kakari yabashaho ubwo director wa Uganda AIDS Commission aho twatumwine ka volunteer Dr. Musoba
Dr Baronde abo twati bine barwa volunteer twena kwabe aho nkebiro orababa hanke bintu baba hanke nkegari agana nganta kuma kujivuga kandi bakaba tafayo bawajigusa uguze gari ni ubone cyo kuri so kuba advertisinga twena tusharamo konka shishomero gumiza muno barukora ni ingabo yemereza ishomero ngumiza munindi ukora akwa nkambanyire time kandi nyina bashomeza so hati abana bakaba bashye nabana nka 30 konka bakushashura kubi akashara ko kakakariye 13 aka government 13 za Uganda PTA ebongeraho umutwaro gumwe ne cweka nago mbanza mushitamaho mboroga batakagubahire ataha muheru to applyinga turabamo mu interviews so mu interviews kuturabamo tubatweraho murumo bata training care full time shahibiri uryaho baku training atuba training counseling of course ninyushka trainer kambuza but it's you are not here, where are you? Omutoma guri akanasari oba bana bataha abana bashoma ako of course mbara secondary nkamanya nti jinga subject aho nibija kumpenalizinga konkata bakwisha kumbuza nese umuzikazi taro so hati but to training kamaro wire buri kwingana iki amezi mukaga training on the job free of charge training on the job hatukuba heza of course training tujika I performed very well but her certificates zatos certificates is an employment full time job sente zuru kwingana iki full time job okwezi bakatwa emitwaro mushanju n'ikicweka waraga hankumisha tu wazara mushanju n'ikicweka but her training allowance but her housing advance ya 6 months buryo mwa bakamkwasa check ye mtwaro 80 mwen ko kuboriwe ko mushu izoberiyo toragwiriraro ko kuboriwe kuraga hankumisha tu kakoraho kaza hargezo zone tukakoraho cash round niye nabanduze kutwara sente watunga zinga kumanya katunga sente nyingi twakora cash round wazukozisa ki nagura wagura umwanya ahenye na ituri twagura entebe twatumunju twagura za cassette wirobozi kaza cassette TV zitakahanjire munongo TV nangwa nazo zikaza ruho konka zikaza black and white turaba kandi oriyo no rwo kuzumu eki wabanze kurebekera cassette tapes ai mukama watere kidongo natere kidongo kumba kiryokwe ahatinyija ishomero ndkwasaba binabire ninkora nabo tubargumizamo ishomero tukora ki turkinga kuteza kurkinga hariya ubanka kore nshobi ati nshakwa buskondinga no murumongurgaho secondary ngenda nabe cyange tuzakora nkahi pioneer counselors ba HIV AIDS standika gambo rushaho abo kwa offices kazi ryo medical ward konko kiretwa get wari umutumbi ninjuka nkanye ne mugenzi wanje mwe nuwe kikache mukora kubi abo mwe twatanaka akwa tumanyirira irwaro batari bitunango konka turyo mu irwaro manye oreba umutumbi no bagura byaho rero nabitu obwekere AIDS proper symptomatic kisipokogere kimwe undijo umuntu muntajunda hansoku je bakageta kaposi sakoma arona anuka kandi uriyo no koraki kansori yenda kutanaka konka tubyemera abo acekeriye itwatungire kandi tumango mushara ne mtwaro mushanjo ne cweka shwarezo zikazi kumuvi so hati ezo 1991 1992 1992 hija AIDS information center hati tugira clients bona butuina tubanze twabakebera abuko twakora enrollment history taking kaferwe banya kafaine chere
kandi abantu bakabija abo kuba akariyo benefits. So hati twaragira bona babanze bazo mu AIDS information center bagire bata bakebeza hata seketa kushebera keta kuchebera. eh In fact na AIDS mukamuhereze mubazi shi abantu abumutashebire emibaze keta ruho umwana wanje umuntu bakaba maragurira umushuyija bakarogora symptoms bakadressinga symptoms then tukora na counseling positive living. So it was just knowledge wabigenderaho abaruho. In fact abantu my first clients pioneer clients abumwe baciro imbaze kabashanga hweje yaravize. So hati AIC kweja by the way AIC nayo bakana bakansoringa nibiyeshagama ngwana bagitwara mu blood bank Kampala. Results zazije after 2 weeks. Hat kubaza resre almost a quarter of them we are free from HIV. amwabe mtuye muragura Kandi no baragura kitemshija no muhumuruza kwara no mushija ne embazo mugiye we namangu arwire kumbe tarwire sirimu ekeri dairema yamani uko kora no mushaho atakugicenga ariyo nakweto wa sirimu bari no bajya nguturya bijuma byempunu kandi bari abashaho bari no mamungu nito turiki turya barwiri urana kujya to kunyota inkuzayo kandi uza kurora ndabo bariho no bafa you know. So hati tusigaza abantu abacabenshi kwataho hati 1993 abantu bitwa bakansoringere bakopingere batandika kusharinga testimonies. Hati project itandika AIDS information center. AIDS information center kishe inaka kwate na taso bijambe koragana ninga ati kibizene bikoragana bakaba referral tukatunga referrals korgankai AIDS information center ato nyene. So ni mumba first baha clients bo kuchebera So hati AIDS information center batamu funding kandi rwo mu UNICEF bagira ngo katandike project y'abantu abakopingire abakusatisfying in public hatabona ibyo gukora mobilization abantu bije batandike gukora ki kuchebeza kandi uko cyabiri hati ba advertisinga hasa AIDS information center jo yatandika iketine full time counselors kandi ko part timers hasa bakubahe sente nyingi. So hati kuba advertisinga tuena tinga katuzo projecteri tuzagurina pasture musibo nangwa nyo mukubanza tinta ya application abo kubashiwe nkanyina aka diploma nibenda ba graduates ndiba ba graduates ba applying kwaza ko obwire ngutino rabiremo we are going to advertise tachi ba graduates kabagwire woni tontika rohanga kayangambire application njandika by then it twanto sandikisa ne karamu nakachuma I had a very good handwriting njitayo shortlist nganjoro Kampala za interviews inzikora akarumwe kibuzikiro very funny bamboza ngo ngachi bishop elect no bakaweze kumwana unsinga that very night wa Catholic Church wa Church of Uganda nti yora mbamunoba ngwisiti because you are munyankore no he was one of the contestants and I know he's capable no mweno bakampera hona answer Archbishop you know course konkandi very confident yes ngantaba degree ko baremera baryoru umurimo ninte kwa gutwara okay ndigayo ntaha mbandi aho banja mu interviews nzarabiremo kandi benda abantu bashatu tuzo mu AIDS information center project ejo bakana bageta fire rutaya initiatives sabantu bakana bagikendo umuhanda gwa fire rutaya they go public bigambaho tukushaping life stories zabo nkato kuri yo nombuza ukazarwota ukashamota ukatekereza ryari kuza kwekebeza hakabaho ki cyakoretire kwekebeza so basharinga testimonies zabo
tuguma tugenda abo mu mashomero hata abantu abo benye nabo mbwe nabo babana barumuna banje babana abanyanyazi kuyo bakabafa fakta ito betu zabahakana nchigarukayo nto muntu oriya ntakabagambira wakatija ngo wakayine sirimu ntumukikiriza ngo wangu twakana tumwe tukamuzika sata abantu abo banja ngwito ndamanya ngoko mu division zo ko magombora nkayoko mu division ejo kwariye sente zitu kandi sente zanyuta kwariye sente zitu za sirimu ngo hariyo na HIV AIDS foko pasoni ngumwe hati wabo nchota kwesimbo mu politics ngo kagumanorete sente zo UNICEF chebetaka twire funding tutkata majito moto katukaza kushomesa byaro nuko cyabikiri hati akarone satani cyacaho ya Pentecostals nayo nkanagireyo nayo nabareba nabanywana natayo proposal yanje nayo batwa sente funding bakaba twari kwimpa konka sho mushara gotunga zinga hiku ahirize kuzoma AIDS information center kuna ahirize kuzoma AIDS information center hataho noko mushara bakaba bagonjiri hata batwe intwaro 20 hati aho batwa obsente bwa mobilization hatumbuza mukamanje abantu kabantu si anzo mu politics hatakashikuru noza kuba kansara is it a full time job tiruko gendo yisimba abanyambarira hawa abaronda mwakaruru nyine babandamanya bari aba living positively with HIV nibo bakaronda by the way nabaronda mwakaruru nabtayo ntushomesa akaruho kansara kakemba kayine kisinje cha LDU nawe yampe mukono aronda karuru na karabamu kunairse karabamu division aho banta executive bambo bwa vice chairperson ashimira mu kayanda kuba nyingi kongana yo full time job kandi bakumpa yo mushara chairperson wanje akari abasikaze bwe niwe baho mushara so hata na bakansa twatiga sitting allowance mukore byanyu tukore bito hati na bakansara wo kubanza wo mwanya ugo umucyara na no mushija wo mwanya ugo akari yo mushija nawe akarugora nawe akafa bambe bye kwaso so tukantu representing Rugazi Swahili police prisoners akakoba division mushtama aha division yitwa nango bakaba takombekire tukantu kipangiza hati nkore mirimo zo mu AIDS information center later on project ejo center super eza fire rutaya initiative konka tubatwa kitongore cyo kigumaho AIDS information center kigumaho twatwakozere no mu gwamana kwa twatuzo mu districts zone tukatuza cyuruhuro mu church twakora programs na church twa programs so buriya kuba kwiro mu bagabo bakoherize mbara ba AIDS information center kubahereze kora interview Kampala bakohereza mbara so hata naguma nabantu banje ntushomesa nibo bonka aba nyinkarigingiri kuzankayi on politics so twashomesa amashomero gona twashomesa amakansa twashomesa imizigiti nyo in fact imamu wo muzigita kanjira ati waindoze nakatutari ushomese sirimu kandi uko nkanje nayo no musiramu no mawe kajya ngo musiramu shaziri takwa twasirimu hata beyoreka Huseni ababo kubanza bakafa kuba ARVs skasta konka bakafa bakoze no mu gwamani akaba babiha umurundo gumaka ari umufumu akari hari umurti babajyangu hari yamizi ngo ngatamba sirimu ngwija tugende kansara tubirebe tuzayo tumujyangu leta ho gata atingu baboreka mukare gatwe tuganye bagaraka yusirimu ikero mwijwiri bamutomu umugacencwire ganye ungutakatamba gasirimu mushijogo ngatarigiro wagaraka kuzayo so bakakora umurimo gwamani kuya mweza miss na misconceptions umusalamu takwa twasirimu manya umushija kwa kubahine sirimu no mukaza najine abo twatubine bakutestifying so hati ejo project kweho ataba aba AIDS information center ba taking up
nakuba kano bari bo umurimo ningira ntani nkora Nokumanya. nangwa abagenzi banje bo bari kura baza handi umwe mushomwe agenda zo mu akodi ndeno umusigazi umushije omwe azo mu umukeya Uganda keyazi habati mugumya nawe agenda atandukanye kuko akora imirimo ye y'amani kandi yo kumusimira abo kwa Katujya Foundation nonge so hati AIDS Information Center taking up umzamundi counselor ban training amba trainer amba supervisor nkoromo AIDS Information Center kumarowiri ataho nyitenga kushoma tunashinda gumaka diploma Dr. Nabwisa Kanyamba yampa umurimo naka diploma kanje kandi to tukatugenda ya merit abo kuba abantu sirimu nabajya batanu bagitina akora ibiro yineki sirimu ntati abo nje ntakuza kushoma kunagira aho mu university full time courses Bishop Stewart na yabe yatandika full time courses ati shinkora iki hato mushija wanje na wakari makerere na shoma haza unangwa yashoma course kana yitari yo bushomesa ashoma community psychology hati anjira tkonkoko ariyo program ya distance learning tkonkani nshomejo hati icyo no gishoma atine aba education officer atine yabashomesa tukandi bangira kuchukwa hati mwana aza kuretera forms uzizuze kandi weje abo nchitiyo washomere ndimwe hati ni wakurwa mbushomesa nkorate nangwa kwa ijama nawe atungo murimo mu Red Cross njantija tuzatebo tinkuferwa pension okaferwa pension kuri okushomebye byo kuntamu so garko mbwa head teacher tutaferwa byona twembi nangwa turzana agarko mbushomesa so hati andetera forms nzizuza uziza nza program ejo program obungizaho nyoti nyene cyumuro nyonyene full time job konkani mbasa kushaba live njene koreki exam so nanywana manje kushoma no kunywana sabana bakabanditara za course unit C assignments nazo bazireta kandi abo bakaba mareyo wirebuki bakisha kuntuza Bishop Stewart atoko twayaringa ba lecturers batushomesa baturaberamu imyaka 3 yahwa katunga second up honors degree na majoring in administration evaluation bachelor of education obwe bukaburi yari 2002 atukumpeza kutunga degree yanje nangwa ntakagitungire habaho umurimo kabaroko to expanding AIDS Information Center expanding igura branches hati nyotinda prangire bwa manager bwa kabari kwankani nshoma kandi no bwa trainer nyonkani ndanu bumpaka senti kugire binabenda bire muko mujuru norgar 13 hato batkana kamtwara wakari yabiri ni ndonda ki so ntikambanze mpeze ntunga degree yanje mbwijire ndebe kinde cyo gukora hati obabe batireyo azara azo maternity leave banterese umugendo ze kwigura branches kashinyo kantarashabira murumo nangwa nyibuza hari umunywani wanje atiro kugendo ze gukora ashino zemera bakama bawe ninjuka nkanyine training aba counselors bingi fact to train for other organizations so kuna benda Kampala mutaro cottages ndia training nkando tata harabaha sawa headquarters moto kekerya abakozi baryaho nahankara bako mwahitana numuzakabari ahikaniza kabari nimba acting manager it was around 2002 so naba acting manager took a short time it was like 4 months kwangani ndara no hoteli bakumva umushara gwanje wachura bitu nintunga umushara nintunga pa diem on daily basis ya 4 months hata abwenchi TV ntakujugura ishuare ko inebizoni nazo mu day to day yes TV nkajugura bani baguta street mu day to day nkagura each box kirungi inje ubwiro we cyo kugitamu Dubai bas
mpaye naguramo ikikapeti kirungi wakitumu naba ofisa neria ofisi yanje yona nasiga nagiboneze yakabare tinkwegamba marungi obwire obwe twatakwiba because I left a lot of money on the account. So twigura sites in different hospitals, Kambuga, Kisorokwe, Rubuguri hospital, kwe centers, Kihi, Kabari. Habwenshonga y'obwire tutwahendera konka mukama kunzire sabiteri kwija twakoma niho turatandikira inyikiriza tuhendereraho nandi bet komejo ni Emmanuel Muchunguzi na Gerard Katsabe mukuterera reception kandi niyenda kumanyisa ngo mjenyi witu ogwo owaba noreba naye two mucyara Edith Mwebaze Rucwere Birkwije no mukazi omufumbo no mukazi omweziriki ayina abana ayineka akozire mirimo ye kandi tiyakomaho kureka ya savinga na hato mu retirement ye akiriho atebeka ineje so nechembozi ye yabera ndingwa mbweno bwire burkwija nitutandikiraho